اگر لانادولیه لجین کو هین بیجند دست امپراتوری عثمانی دانه تبله یک تشخلکی درکه و حق و دولت های کو و داره داگیر بکن کو پادشاه عثمانیه مصطفی کمال سال 1919 ده مهاگولانه شاندن سمسون پادشاه و حکومت مرکزی استانبول و دم سرک وزیر داماد فرید بو اوانا وظیفه وی جوی استندن علی غالب جوالی رشید بجه مصطفی کمال جواز فستندنه و من بیستی وای تیورا یعنی دوی بگره بشین استانبوله و چاقه مالاتیا سنجاق بو خارپت ولایت بو و متصرف مالاتیا جوی دمه خلیل رامی بو خلیل رامی کره بدرخان بگ جدیره بالتای آبی جلادت و کامران بدرخان کومتانه کی بین باشی کی انگلیزه های نوی نوئل او پر نافدار د مثلا کرده در جبر کوچک میلاوی لسر کرده بویه انگلیس دبیجن ام بشینن برالور تحقیقات ام بیجن تحقیقات بکه که پرانی ارمنی چخاسن کرد چخاسن ترک چخاسن داوید اللهو دکن کره دو کرین امین علی بدرخان جلادت بگو کامران بگ لنوال دست خود دخوازه ایدن ورج بر او نه نیدی بوانا را دوی امی هرن نوئل هاتي دياربكر هاتي دياربكري اكرم بگ وان هفدو ديتنا هفدو ناستكن ميواني وان بويه هر روز نوئل و جلادت بگ دچون بلديه دچون او دكرن نفوس بوكو ارمني نفوس ارمنيا و كردا تثبيت بكن حج بدر اغا هج كولك انا جرا تركي دبين كحتا انا قزايك سمسوري قزايك عاديه مانيه ويدمه سمسور و کولک شی گریدای ملتیه بود. بدی حمرش رحمتی هبو اوجی دنافتگرا ورات پروری کرده دا جیده گرتوی ورات پروری کی باش بو. اوجی نبی برای حج بدر آقای. سریستو زو جمالت درد کرد. اوی ور مبگرد. نوئل جبوانرا. نوئل جبوانرا. همون نوئل. جلادت بدرخان. جلادت و اکرم و کامران و عبد الرحیم رحمی و عبد الرحیم رحمی جبوانرایه. عبد الرحیم رحمی حکاری زابسو يعني وانا تدي كالك جنيد صابسو يعني او يك جوانجي او حتى او دبيجا وي ما مستاتيا كرد يعني كردي فيري نوالي ذكر ما مستاي وي كردي كرمانجي بو يعني نوال مجبير كاز بيجم ودا تابع او لكردستان باشور بو يعني بريكو وراور ور وظیفه دار بود اصل خدا لور وقتا کو جور هاتبو سه دو حواله انگلیز بویره هبون حواله وین انگلیز برابو سه هب محافظین ویج سلیمانیه کرد سلیمانیه بخارانی بو پنج کسی کسین کردی ساج باشور کردن باشور بخارانی بون کو کاروان دن بکنن بج حسب وان هبون باره وان تشتوان اوانا همو موقعی میگوت جبر کو استخبارات وان خبر وان جوات شتاتونه پانیک او دبه و جمالات درد کبن جمالات درد کبن حاج بدر آقا و خلیل رامی و والی علی غالب او بر زوزان اوید چن بر زوزان عشیره رشوانه حاج بدر عاد چن علی غالب جبوان راد علی غالب جبوان راد علی غالب چونکی وی بگرن یعنی دترسکو وی بگرن و تلغراف هذا هي ديفيجن وي بقرن يعني باشا تلغراف ام بيجن يعني وانا نزان كون نج بادشاه علي مصطفى كمال يعني او ديفيجن مصطفى كمال لي عسكر شاندنا مهم عسكر وي ورا وي بقرا بس واسي يعني اجا كي قرت يعني مثلا بزابويا يعني او دخوازن مثلا حكومه المركزيه دخوازكم مصطفى كمال وانا بقرا بشين اسطنبول مصطفى كمال جي حواله خوي ياجي عسكري ياره خبر دشنا دبي وان بقرن بشين جيوانتون سامسون دبي بشين بامن يعني اجا كي خورا كي قرت دي çünkü valahiye كيا يعني ليه النتيجة وكي من قلت أوج ملات يدار كابن أو وك فيلمك وك فيلمك انترسانة يعني أو دشن مقول يا والي ومتصرف يعني علي غالب وخليل رامي وحاج بدر آغاو أو شند كسن كوبوان را دشن أو دشن كونن
زوزان عشيرة رشوان كونن حج بدرغة جيوان سرتشيا جيكي والنوال وأكرم وكامران وجلادته مروين وان ومروين نوال أو عبد الرحيم رحمي الباب عبد الرحيم رحمي أو أنا جي دريكي دندادشن أو حفظة كسبونا وكي من قلت نوال ود إنجليز يعني سي إنجليز وشاردا كرد أو أنا جي وك من قلت دارد كافن أو جي دخوازن هرن با أو زوزانكم بحث كر با عشيرة رشوان بله حاج بدرغاوان حاج بدرغاوان عليه جا انترسانه او وقتا او دريده انا تابي قافله كدي حسب وان هنا او وان هنا هناك هنجوان بيانه او وقتا دچن خبر دستين خبر دگرن کو وای او عسكري تركيا کو جملت هاتيه وان تعقيب لك ها ايجار تابي او سريوان ده بين اواهن ايكو بيشيتين جروبا بيشينه پشتوانجی هم پشتوانجی و گروه که قرابالغ که مازن طرف بشكل ترسن يعني ليش بركو تجربه نوالها نوبل دبي پر بجسارت بود دبي تشكي ما مربو حتى اكرم بك بحث كده دبي ما همويا تشك بمراتونه دبي مثلا كامران بيت تشك دبي جلادات دبان تشكي ويهبو دبي يعني همو بتشكي نابون يعني نتيجه ده دبي ما بيست كواتين باشي ما امساكين ما او كرك براستي مديتن كوتين يعني جبركو جيكي تشيا يا عاصيه دبي ما خو حتى دبي الريبري ما يكي رشواني بو يعني جاشي رشيا رامو حتى ناوي يجي دبي ام چون جيكي دم ما وسا او كركو او منابين ما خو بلاندكو او منابين لما اوديتن كو وان خو وسا حاضر كريا بتشكي خو وك لبند عمبن كو ام هرن ما لما برا ما بقرن دبي بيكو حيوان هاي نتيجة ده دبي أمشون ما أو كومتاني وان دبي كي تزبو ملازم يعني تيمنك بو ودو عسكر جي كده بون دبي ما أو قرتن جنش كده يعني أو لبنا مركو ما بين دبي ما أو قرتن دبي ما أو كومتاني وانا تابي كومتاني وان دو عسكر ما وقتها قرتن دبي تابي زارك بون رنجي وان أو بترسيان قوتن بكو أموان بكوجن دبي نوال بفرنسي بيفي قوت نترسام تناكوجن دبي من جيرة ترجمانتي كده ليه دبي ما قلت دبي جوا عسكري خورا بيجي كو أو برا هرن عشرة بقرن حتى أو نشندورنا كفن أم تبرنادن اللي أم تناكوجن ما ترسام أم تبردن دبي ويج شو كيفاوي هات غازي كر قلت هرن بتركي قلت بزفرن هرن دبي أو شون وندا وندور كتم باش ما أو بردا مثلا أجر أو برنادن عم بيجن أو بيجي معسكر ويدري هم عسكر أوي يعني وكذا هرچقاس جداري نندج يعني او طبيعه عسكريه تدي بر تجربه وانا هنا بر باحتياط يعني بالتدبير همو عسكر وكي مقلت او كسم بنجودو كسم ليه جاورج خبر شاندو مثلا خبر دابون ارزروم سيورجي مثلا درين دنجي دوغوتن هونجي چونكي مگو يا مصطفى كمان بر ترسيابو دوغوت يعني وحقيقي هبو بترسش بركو اگر هن وي بگرن شو يعني لو ما جهر در خبر شاندنا گوتن عسكر بشين و يعني اگر ايه كرداج مثلا استخبارات وان هبو يا زانين وان هبو يا مثلا او بگرتن حتى برندانا باوتانا سر مرتج دگرتن سواسج دگرج بركو عسكر هندك نتيجه وان بردن ودچن با دبيام چون با مقلت يا واليو متصرف وحاج بدر غالي جيكنا دشن باوان دشن باوان چند روز چند شب لورد مين اجا لورج جبركو بري خليل رامي بتايبتي ان بلغين تركا بحثكن دبيجن اوي دناو عشيرين كولكي كاختي ده بفكري بروباغندا كرداتي ذكر دبي دوغوت ام اف جمالتي الرافيانا يا اوی جمره بیرومتیه که دبی ام باوجن سرمرتی ام مرتی بگرن و دبی حتی ترکا پروپاگاندا دکرن گوتن وانا تابی باوا کدن پروپاگاندا دکرن گوتن کرد و باوجن سرمرتی و ترکا بکوشن ترکیه و دری و بکوشن و تاران بکن لیده به خلیل رامی پروپاگاندا کربو کو گوتو با ام باوجن سرمرتی بگرن پاشه ام باوجن سر سواسی بگرن و أبا تبي جمرة أنا وك بشك وك حنك وك نجديته لجدية جبرش جبركو
هم بلگه ترکه هم ای کرده یعنی او خاطرانی وان بحث کن دبن مگوتی او جیکو او چوبون کرد هیدی دجون دبن نیزی 1000 پیاد جویا بو yani. Yani jiye Mustafa Kemal ziyarettir bun. Pır ziyareti. Yani 20 قات وان بو. O hinci Kurd dikir ku bahatana yani. Ekrem Bek debe yani nezi 1000 kes mesela civiyaya debe roja peşin tabi ve şah hezi ağayın Kurda yani Hacı Bedir ağaya o çanda ağayın dinin debece yani evana dikarin ve çağı dikarin 6000 peyaya çekdar yani hazır bakın eğer hemu hezi wan bahata nezi 1000 kes lur dicive o بتایبەتی خەلیل بەگ دەبێژە ئەمێ باوێژن سەرمەلەتێ و ئەمێ bayrağı کوردی yani Türkiye dibêje Kürt bayrağı çekeceğiz yani. Tiştê wisa. û hin me gotiya yani Mustafa Kemal alîkî de ew tiştê eskerî min behs kir. Wan tedbîra distîne di alîkî de jî ji ên kesên ku li mintiqeyê xwedî nüfuzin xwedî tesîrin ê sivîl yani ê Kurd bi wan re têkilî datînin dibên hûn jî vana îqna bikin. Mesela yeki bir nave Hacı Kaya heye. Hacı Kaya ev az bir şey bahsedebilir bikim. Ev Hacı Kaya navevi asli Sebati Duman. Le ev bu kadar vakti kadar merve itaatçıya bu ya. Bele. De komiten itaat terakki de girtiye. De mesela Ermeniya'da beşleri vitişti bu ya. اتحادچیه که هشکیه که نزان نخواندن بیشن و عشیره ایزولی یعنی یک سری که عشیره ایزولی یا تدی ایزولی چند جیان او ایزولی ملت yani تدی هر سوره گنه او جهنه اول ملتیه سرکی وانه و دبی مثلا یک جوان بلگه بحث کرد به 3000 تقریبا تکارو کسا بجوینه yani اویا تکلیه وجبر کو به اتحاد ترقی هه مصطفی کمال وانا بواسطه مروی خو جبركو متصرف جملة الربيع ويدكن متصرف وكيل يعني وكيل متصرف يعني وقت خابوخا يعني كأنك أنا تركي بجن ويدكن أو مربي ويدكن جبركو تكلا وان باشا ويدكن وكيل متصرف حالوكو يكي يعني هاي حكومات مركزية تونه 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 ويدكن أو جبركو كردة تكلا بكردارة هي مفتي ملاتيه وهن سلك 20 دن دجوينن او مروي مصطفى كمال دكن يعني دجوينن دشينن با حج بدر اغا دخوازن حج بدر اغا اقناع بك شو وقت حج بدر اغا بشت وان كردادا نبا منطقه بن تاثير اويده النتيجه ده طبي ايكم قلت يا خليل رامي وعلي غالب وانا بشك درنگ دكابن جبركو اكرم بحث كده مثلا روج بيشين ده همو او حاضر بون هدي دبي سست بون ود واروجا da tiştekî dinî enteresan çêdi ve ew jî tesîra wê jî gelek e bi navê bel komutanekî İngiliz ew jî ew rutba wî ji Noel mezintir e ew jî tam duwan roja ew jî komutanekî mezinê İngilîzayê mintiqeyê ew ji tê Malatya duwan roja de te Malatya esas belki her izlede tesir avi dibe. Ev ji Noara dibêje em teşxele dernexin vekşin em here yani terk bike biçe yani. Ji ber ku ew tabi emr nîv emreyê wî wek emreke çünkü ew naxwaze teşxelekî derkeve derdê wî Kurd ninin ew politika xwe dixwaze ji bo İngilîza re teşxelekî problemek dernekeve divê em nikarin teşxele der heta بلغه ترکا بحث کن دبی وقتا مگوت یا جوینین او وقتا نا وقتا حج بدر آغا و خلیل رامی و انا علی غالب همون به هبر بون و دمه دبی نوال مجبور کرد بالکل بین باشی بو yani جرد بین میجر انگلیسی دبی میجر yani بین باشی انگلیزا بو دبی جنوی گوتیه کو و دمه گوتو بو ام دکارج هزین عسکریین انگلیز بخوازن yani شبركم قلت روح دستيوان ده بويا دمي ليه دبيجن علي غالب قلت ينا علي غالب والي او تركيا وي وحج بدر قلت ينا وتشتاق دنجي علي غالب هم دركتيه مثلا كرد نيرتيه او مثلا بر كردستاني بر كرديتي دچه او هم بر دركتيه مثلا كرديتي
ام باویجن سرملتی بگرن چونکه او فرق دکه هر چقاس دجی مصطفى كمال اللي دنيرة مثلا كردي وكرديتي بيش دكا او دوي مثلا دخوا سيستكا دوي نافيجن سر حتى جو كومتانكي كومتاني اوير عسكري را خبرك دشينه دوي جا از من حول داكو از عشيره بلاو بكن اللي از نكارم متصرف اقناع بكم اگر هون تشتكوا از دبجهم قبول نكن وبافيجن سر ملتي فلان يعني او دور دجي رولك وي شدبه النتيجه ده او مثلا بالجرينجا تشتكوا امر نوال بدرشه نوال جلادته اكرم وانا او برب اويدچن برب حلب يدچن ام هر سي قسم ام هر يكي جي بحث بكن نوال وكي من قلتو اكرم بقو حوالي خو جلادت وانا بر حلبيت اكرم بك دبي از چوم روحايم چون پیشی باش چون حلبه باش دچه مرسینه بگمی دچه اوی دچه استانبول اكرم و کامران جو سالكن و نوال جو دچه با انگلیزا علي غالب و خليل راميجي خواتنا من هزن حج بدر آغا مروي حج بدر آغا واندگينن آليكاريا واندكين واندگينن وانجدگينن حلبة وحتى علي غالب طبي تشتكوا ما بحث كده هاي حكومة مركزية اسطنبول جيتون اولو بندنك ومصطفى كمال بقرا بشينا وايد نرن بيشتكوا علي غالب دقيجة حلبة تكريب اسطنبول رداتنا دبي ادفايل حلبي ما بدي حرب ام بندنه تكاتا مصطفى كمال وانا بشاندا ام بندن اوج دخوازن çünkü او جواره تشغاله درد كذا ومن جبير كاز بيجم مقوت يعني مصطفى كمال وهباني خب بروباغندا بر بزيركانه بروباغندا دكن يعني بروباغندا وان دواليه يك بو تركايك بو كردا ج تركاره دبجن وای بنر انگلیز هاتنه او کرد لهو دکن دخوازن کردستانه که چه بکن و ترکا بکوژن و باورن سرملتیه ترکیه و داره و بکوژن مالوان طالب بکن فلان بیوان ج اوه رجی ج کومتان عسکریه رجی خبر دشینن و پروپاگاندا دکن دبجن بنر ام دبجن او حکومت هدی خو عسکره دک مصطفى كمال وانا دجی حکومت اللي ساجی قرنازی دک دجی پادشاه نه ندیجی پادشاه دجی سلطان çünkü یک جار كده ناخذ همويا بقرا هم برخوا مخالفتك بساوبه او خرج پاشه بحثك يعني ده پاشه پشتی سالا چند سالا بحث کرده به ودمه ما پیشی وقتی ترکیه به هدف küçültme ve hedef آقا küçültür پیشی ما داماد فرید و مگو یعنی پادشاه باشه او باشه لی او سرک وزیر نباشن ما او خراب کرن ما قلت اوانا خاينن يعني او ساج کرنه مثلا به yani به organize کرنه وان gelek komutanın askeri و hatta belki هناك sivil ج padişahı او dişinin telgrafa dişinin dibejin vaya damat Ferit hükümete damat Ferit و vezirin ve adil bek veziri نقول veziri daxili İhanet dikin به İngilizlere لهف کرنه و kurd لهف کرنه دخوازن فاتشتا بکن يعني وك padişah باشه او نباشه ve propaganda dikin منطقي شو منطقي propaganda dikin لا kurda da propaganda ki dindikin dibejin binir او İngiliz او ne Müslümanın gavurnan bejin yani ecnebine avana hatına به پاره هن خاين جو خرا دیتنه دبه چند بار چند صندوق altın anne بلا کرد زیر yani زیر بلا کرد خلافت راکن خرا bu خلافت راکن پادشاهی ما راکن و کرد تر برای هوا دینداشن و برای هوا بدن اوانا بنر و انگلیس بوان راج خو انگلیس ویتشتی organize دکه دابی خلق چیزانه کو بتصادفی نوال جبو اوی هاتیه نفوس تحقیقات نفوسی هاتیه علی غالب کیه يعني بروباغندا كوسا ديك حتى اشتانا تاثير لسر حاج بدر واناجي احتمال مازن ديك ونورمال كو بكجي يعني بي هاوي جا مصطفى كمال مقوت يعني روج بروج شفت واتشتا تعقيب ديك وقتها خبر دغرا كو اوانا جمالتي دركتنا وعسكر كتيا دوان ديسا دبي جوان بقرد دبي ما وان بقرد بشينن
لێ پڕ کێفاوان تێ و ڕەحەت دەبێ ئەرێ تەدی ئەو ترسژێ ترساوی دشکێ و کۆنگرا سێواسێ دە 11 ئیلۆنێدا تەمام دەبێ حتا مەسەلا داویە حتا داویە کۆنگرێ گاوادنیژە دەبێژن خەی من گوت va tişta ji delegên kongreyê re nabêje bo ku moralê wan xera nebe û heta wexta kongre dixede jî bo ku ew nebe bo ku emîn be em bêjin heta ku ew ji meletê derketine hatine taqîbkirin netîcekî qetî jê negire ji delegara dibêje em neçin ciyê xwe yani belav nebin kongre qediyaye lê neçin yani tedî dibe çi nabe teşxelekî derkeve ya ku herin ciyê xwe wan belku tiştek bibe heta ku ew mesele safî dibe ew wî dixede em bêjin netîce jê digire ku emîn dibe paşî delegara dibêje êdî hûn herin delege diçin îcar divê navê de yani ew Hacı Bedir Ağa paşa çizdi mesela. Ez dixwazim behsa wat tişta bikim. Tabii vakti kim yaşta diyeceğim. Yani yek mesela Hacı Bedir Ağa, Hacı Bedir Ağa wekî min got. Ew paşê hem Hacı Bedir Ağa hem ew Hacı Kaya min behs kiriya. Ew ye izola. Min ji bîr kir ez bêjim Mustafa Kemal tiştekî din jî kir. Ji sê waz ji ber ku pir tirsiya bû, pir tealûke dîtibû, ji sê wazê digel ku esker zêde tune bûn. Çend esker, çend zabit em bêjin ji sê wazê şandin meletê bi otomobîlekê yani. Ca ew tên otomobîla wan di rê de xerab dibe wê çaxê te di rê û otomobîla wan rê de xerab dibe ew dereng dikîjin. Ew digotin emîr suwayî, emîr zabitê emîr berpirsarê wê grûpê em bêjin zühtü navî zühtiyê ew tên heta dikîjin meletê وقتا تمالاتي خبر تبي مصطفى كمال دشنا دبي اب حاجي قيات تسراوي لفربرا يكش حاجي بدر اغا دبي اگر تو وانا خون وانا وك دلگه غازي وان بكن جوخه خلكيدن تسرا وان ده و اوانا و باش ببه و براستي وقتا جوخه پشتي ساله كي دو ساله بين حكومت دكه دست كماليستا حاجي بدر اغا دكن مبعوث ملت Hacı Bedir Ağa dö devre yani devre yekem u duem mebüsü Malatya paşa asiyem devre asiyem dikin mebüsü Xarsi. Hacı Kayara teklif jüvi rejidişe de tüji em duxadın tabii ki mebüs. Ew na de mebüs nabım. İca ev enteresana wi yani digel ve hemut işte mesela pişti شر 1925 pişti hadisa Şeyh Said Van'a. Mesela Hacı Kaya sürgünü Konya'ya dikin. Yani digel vitişti bir sürgün dikin. O az bejim mala Hacı Bedirci demek ki pişti demek ki vanji vak iskani dişinin Mersin'i. O biray mecbur ki bahsayı bikin bire Hacı Bedir'a Zeynel bu. Ev hatta hen çavkani Kurda bahs dikin ku dibêjin esas va mesela Kurda yani cikî belgekî behs kir ve Hacı Bedir Ağayekî dîndar e em bêjin sakin e wek bêje va tişta zêde ew nake di ser nasekine lê dibe Zeynel beg hîn mesela Kurdî têde tesîra wî heye ya jî meyla wî heye ew Zeynel ji her wiha wî jî sürgûn dikin heta çend cara wî sürgûn dikin em bêjin دو جاروی سرگون دکن پاشی سالا 1960 وقتا Kurda dişinin peşi sevası paşi yasa adayı 55 kez 55'lerdi bejin. Yek şu an Zeynel paşnavi Turanlı. Gavadın jadibin xaygut. Malbata wan henek şu an paşnavi wan yani Suadi wan Turanlı henek Fırat. Ev Hacı Xayaj çirokavi jez drejnekim le enteresana ku ev her çıkas mebus nabe le. Ari. Lwe منطقه تکیلاوی تم به کومتانو هزین دولتی رچید و مثلا تکیلاوی به عبدالله آلپ دوغانه کو پاشه بو مفتش عمومی منطقه درسمی و حتی کردتری وقت قصابه درسمی جرا او دکن تکیلاوی به ویرا چه بو و او انترسانه کو وقت مربع استخبارات او بکارانینه يعني وقتا لمنطقه آگاهداریه که استخباراتك حوجداريه وان چه بو
جوی دخواستن و او جبر که انسان که نخوانده بو وک معمود قرای لاری دا کربون سرویان بیکو کار بکه بیکو بچه بوی یعنی سر وی ناوی وک سرویان که قرای لاری حتی اوی معاش خود چه دگر لی وک مروه که استخبارات یعنی تکلیوی به ملی استخبارات ترکارا چه بو کو بکار دانیم یعنی و بحثا بیل کربو آلبایا که انگلیس تدی مگو وقتا لملت او جهات و نوال رج میجر نوال جویرا گوت کو وکشه و براتش خلاج مرا در نکبه اوی د سال 1949 پاشه لندرای وقتا کو کامران بدرخان چوبو و داره ور وک کنفرانسک وک جوینه کی چه بو دو جوینه ده هن کومتان عسکری انگلیز هن کسین وان سیاسی بر پرسیار وان کو دمک لکردستان باشور بر پرسیار بونه یاجی اکو سر مثلا کردی بیشتر تکلیاوی هبو علاقه دار دبون جوینه چه دکن کامران بدرخان ور وک کنفرانسکی او دکه ام بیشتر ده و ايكو باشدار اوجي فكرين خد بيجن ومناقشه وصحبت كن انه او بيل ور بحثك هذا بيجا دماكو از ويدر اللي منتخبهم بحث مثلا ملتي دبيجا ويدمي از هر شخص كرد هم بري ما بر باش بونم بيجن وقت جواتك باش كل دبيجا از ويدمي نوك دوستك كردا وك وظيفه دارك دولتها خاص شغل ويدري دبيجم هر شخص وعد بري دابون هناك خاصة انجليزنا بيجم وعد دابون كرداهن وعد وان هبون لي از وك وظيفه دارك وقتك از شوم وظيفه من او بكو از بيجم داكو كردان بيجن اشت بن ساكن بن تشتك نكن سريه الندن دبيج بروي من جوارا دغوتكو حقي ويد تيمانا اشتي ده قصدي سير يعني ور داين كون لو ما تشتكي نكن يعني دخوازه بيجم وقت بيجم ما خابان يعني خبنا بيجم من خابان اللي وقت بيجم تاكتيكا ما ودمي او بو يعني او خوي في تشتي بهاوي اعتراف كاميرا كاره بيجم قبول بكره بلكن قبل بكره وكما قلت يعني كارو يكشار وز يتروشا ودمي باواكد بهاتا بلكي دولتك معه بله يعني وباواكد دكاربو روش بيغارتن كامران بدرخان قد بحثها وكما قلت يعني كامران او دوي جويني ده او دبي ده بشتوي هركس وقت فكري خواده بيجا بيل في تشتي بيجا يعني مسألة مسألة مسكنة او انترسان بوكو يعني او بخاء اعترافتك يعني جبركو حتى بيجن ويدمي خليل خالد بيجما خليل رامي او مثلا جاركي دخازن سوريا بدر خان مثلا دخازن هن تشتاهن وقت بلاوك اللي هو منطقه حلبي او منطقه دست انجليزاده دجي مصطفى كمال وانا دساو بيلو بربشاري كوماندان انجليزا ناهل يعني او جتاب منفعه دوله اخرى دفكرنكم تاب لهذه تشينا بجمله تشخر در نكبه يعني جكردا البته زادتر فكري يعني دار ديوان منفعه دوله وان يعني او تشل كرسان عراقي جويه كرسان ايراني جويه او حرتم بيه تقول حقيقة إزولي لقرية ولاري دولة تجي رئيسك دي يعني معاشك داني باشا أبدنا علي غالب وخليل رامي وأبانا شو بتايوان هذا أو كذا شو أو حقيقة من وكي من قلت يعني أو هالشخص دولتي أو مروكي استخباراتي بكارداني دخست نجي معلومات بسترين در حق منطقة دقوات تشتكدبو ل سيمبوليك يعني بيجي نافي وك ماموركي وك سوريانك لقرية ولاري نفسانده بون بوكو جور معاشي بقرا بيكو حركات خليل رامي بيشتيوي ودقر اسطنبول ل 1924 ده او تدي تركيا بيجن 150 ليكلر ناو 105 كاس
لیستێکی وان هەبوو وەختە پەیمانە لۆزانێ چێ بوو حکوومەتە ئەم بێژن ترکیە گوتن و ئەم با 105 کەسە ئەم دەرخن ژوەرێت دەرخن دەروێی تورکیا ژوانە هەنێک کورد بوون یەک شوانژی خەلیل ڕامی 105 کەس خەلیل ڕامی پشتیوێ ئەم دزانن چوو بوو بەیرودێ لەوان دەراما بوو و حتا وەختە خۆی بوونێ 1927 خۆی بوون لە بەیرودێ هات دامەزراندن ئەو یەک ژوان کەسا بوو کورد لەور بوو و داوی لەور وەفات کرد نەغەڵەت بم ساڵ 1932 لەور وەفات کرد شو جرادت بدخان وفاتەوەی هەوای دەژنم سانتی 1932 بوو ئەوێ والی کومە بەحس کرد علی غالب ئەوژی چیرۆکاویژی ئەنتەرەسانە ئەوژی ئەلبەت بەدگەرە ئستانبولێ ئەوجی بە خەلیل ڕامی وانە بەدگەرە یان بسەری خۆ نا بجێ ئەو بەدگەرە ئستانبولێ ئەلبەت وەختە جمهوریەتە تورکیا تێ دامەزراندن مستەفا کەمالیش تەدی بەحساوی پاشێ بەحساوی دکە نوتقێدا لەسەر وێ مەسەلەی دوور و درێژ دەسەکنە سال 1922 دا جارێکی هەن ڕۆژنامەیان تورکیا بەحساوی دکن بەحسا علی غالب دکن و ئیخانەتاوی و فلان بێوان حتا مەسەلە دەبێژن بۆ کوردستانێ لەسەر واتشتا هەن تشتێن نویساندن ئەو ji بۆ و خۆ ئەم بێژم پاقش دەرخە باوان خۆش شیرن بکە دەبێژە من ئەو تشتێ مەسەلا کوردستانی ئەس بوومە معنی واتشتا من نەهشتنە ئەس بێگونە هەم بێ سوژم فلان بێوان نویسەکویژی ڕۆژنامەکی دەردکە بە سال 1922 دا پشتیوێ نویسێ مستەفا کەمال ئەمرێکی دەدە دەبێ ڤیا بگرن و بن محکەمەیان هەماوی دەگرن و دەدن محکەمێ دیوانە حرب یانی وێ چاوێ دەدن دیوانە حرب محکەمە نەنۆرمال دە محکەمێدا تابی ئیفاداوێ تێگرتن لەسەر وێ سەکنین و دەمێک دە حەبسێ دەدمینە لێ محکەمێدا بتایبەتی لەسەر ئەو دەسەکنە ئەو دەبێژە و وەختە ئەو تشتێک گاوە دنێمە بەحس کرد دەبێ وەختە ئەو جیڤین سەرک عشیری کوردارە لە مەلەتی ئەو حەدیسە چێت بوو من نەدەهشت و بەر بە کوردستانێ بەر مەسەلا کوردی تێبە هەر ئەز معنی بووم و ئەو تشت چێنە بە یەک ئادودیا ئینگلیز من نەهشت و نوئەل ئینگلیزا بخوازە ئەسکەری ئینگلیز وەرە وەرحەسن ji ber va tişta berat dike berat dike lê digel ku berat dike wî bernadin wê demê taktîkeke em bêjin a Mustafa Kemal hebû gelek cara kesên ku wisa tedî Tirkî dibêjin burnunu sürtme wan rezîl bike em bêjin xirab bike heta ku ji wî uzraxwe nedixwestin ya ji wî ricakî ya namekî ya telegrafekî nedişanda ew nedikirin ev jî mecbûr dimîne yani digel ku wekî min got berat dike lê wî bernadin ji hepsxanê di dawiyê de ew ji Mustafa Kemal re ewkekî dişîne û piştî wî wek wî af bike wî dedi berdanê berdidin yani berdidin lê di sal 1924 de carekî diçe Ankara'ya diçe meclis parlamentoya Türkiye Büyük Millet Meclisi yani diçe wê derê xeyli dû karekî xwe ye Fethi pardon Rauf Orbay wî dibîne çavê wî lê dike ber li meclisê divê çi digerî Rauf Orbay ji elbet hem li Kongra Erzurumê hem li Stenbolê tevî Mustafa Kemal bû mervê wan wê demê girîng bû heta demekî serek wezîr bû wexta Cumhuriyeta Tirkiye hat ava kir divê tu li vira çi digerî ji hêş dibe ew ji divê ez hat min berat kiriye ez hatime ji xwe re ji bo ew maaşê xwe pirsên şahsî li ser wan ez hatime vê derê wî dide girtin hema wî yani dide girtin kelemçe dikin û dişînin wî ji werê ji Tirkiye ji derdixin wî yani wî derdixin yani ew mesela 105 kes wexta çê dibe ew berî wî hatiye şandin hatiye derxistin ji Tirkiye yani wexta 105 kes tespît dikin ew ji yek ji wan e û wexta li ser tabî ew 105 kes wexta tespît dikin li ser wan gelek münaqişe çê dibin her yek mesela ji yekî hez nake ya
دبي فلان كشيا بفلان كشيا مبعوث يعني بلاد وكيلي افياجي وك دبيجن دعسلي خدا وكي بنقول برات كريه جزاكي او كنتنا اللي دبيجن افياج اعدام هاتيه محكوم كرن وهاتيه يكش صدق بينجي كاسه هاتيه درخستن وساد بيجن لي دعسلي خدا بري جخاد هاتبو درخستن يعني جخاد درب ابو او دشل رومانيا يدمينا او لور دمره يعني لور دمره لور بعد الشيرن باشا بيجن النوال وقتها مثلا نوال جاد بعد خم بحث النوال ده كده بيجا وقتها من الملاتب والنوال هنتش بكردي مثلا حرف اللاتيني فلان او نوال يعني خصيتك ويهبوكو يتقو عبد الرحيم رحمي ما مصري بلي يعني او تدريم نوال من بحسكر ميلك وي بشكل سر كردا هبو يك زيرك و كردي هين بو جبر كل كردستان باشور بو سوراني كرديا باشور ام بيجن هين بو كرمانجي جي قلت يا عبد الرحيم الرحمي وك ما مستوي كرمانجي او كرمانجي جي لسر كرمانجي دخبتي و جلالات وك تجي قلت جلالات بدرخان بحث دكا وقتها تدي لسر الفابا اللاتيني خبات دكا هاواري دردخد دو يدمي ده بحثا في تشتي دكا هنجيا دبيجا يعني دخوازا بيجا چما حرف اللاتيني ام بيجن هيسان ترن ياجبو كردي مناسب ترن وقتا دخوازا وي زحبك دبي وقتا عمل مراتي بون نوال جارنا نوت دنفسان نوت يخوا دنفساندن بكردي تش دنفساندن دبي من وقتا بحرف عربي دنفساندو وي مثلا لاتيني من نيرتكو ايوي هيسان ترن وك بيجا يعني جور تيسيراوي جوي عارجي للسروي هبي او زبيرناكم عبد الرحيم الرحمي انترسان او د كوفر كردستان توساني قالك بنابه كردستان قالك كوفر ما هنا كردستان كيجان بريودي يك شوان 1919 اسطنبول دركت اكو محمد مهري وانا درخست ده هجمارك ويدا الشركي لسر نوال نفسان دي زهمو ناخذ مثلا چند ريزن وي ذكرم بحث بكم مثلا ورد بيجا يعني خطاب النوال لك لسر نوال نفسان دي نبي كرمانج همي جوات ومحفل رازين جتا جناب نوال هيفيج جواتا عشتبوني درمان بكتن لمبريني جبن ظلم سفالة درين حقيمة بدن مجي وجين غازي تبهست تبوي قهدار بيروز بي سفر جناب سردار او بشكل الشرك ولسر نوال دوستان دي يعني داويدا لسر و مسألة بكرتي اگر ام يعني النتيجة بيجن تشتكو ام بيجن بالا من كشان ده مسألة ده يعني مرو درد خاكو ويدمي كرد هرچقاس کو پتانسیلی که فرای پتانسیلی که خورد هبو پتانسیل کرده لجبر کود مثلا استخبارات ده مثلا تاکتیک ده مثلا هنتشتا ده تجربه وانو زانین وانو ارگانیزه بوی نبون استخبارات فلان استفاده نکرن و ده عکس يعني برعکس وی مصطفى كمال و هوانین خوش جبر کو تجربه وانو عسکری هبو هایوان ام بیجن جي إدارية هبوج تشتين تكنيكي بمعنى تلغراف وبوستي وتشتين وساهبو مثلا استخبارات هذا خرطبون اللوما أو بسركة كردو أم بيجن أو ولات برورين كرداي ودمي تيكشون حتى مثلا مصطفى كمال ده هن نویسکار ترک جی بحث کرنه با من راسته يعني دبيجن مصطفى كمال بواسطه بوسته بواسطه تلغرافا شر سركت قزانج كر يعني براستيج وسا يعني شر راستين كوي ام بيجن بكاراني ومساله تلغرافا مساله بوستي مساله كوميونيكاسيون او دمي واستخبارات ده اگر وسا نبويا يعني ما بحث يعني قالوا تركيا تشتكي دين شي بنا يعني اگر وسا نبويا مثلا كردجي حيوان جهازن كماليست هبويا ام بيجن بزانه بونا الملاتي چند عسكرهن خاربتي چند عسكرهن لسواس چند عسكرهن او عسكرين كو حتى مثلا بنجودو كسبون سركي وانجي كومتاني وانجي گرتن و بحزاران كس هاتبو
جوان دبون جویا بون دکار بو تماما عکس وی به حتی تاریخ ترکیه تاریخ کردستان تاریخ روجلت ناوین دکار بو یکچار باوکی دن باعتا گوهرتن يعني أول كي من قلت مرو درد خاكو وإذا ما كرد مثلا استخباراتي ومثلا إدارية جويالي قاسبونو مصطفى كمال بختي شانسوي أورشو بجهاوي مساركتن. باشه گلک سپاس برای تماشاوان اینجا برنامه ملوی داری خلاص بو حتی برنامه کدن ببینند خیر و خوشیده.